Karno. Actually, a press meet to me call to Jakasar, Yardova, member organization of the Pilakor, who have been joined press meet. Modagoda said, Cafe President, Inti, Inti, Sarkisha, GS, Mr. P. Oh, okay, spicy. Yes. Tarpisat ase Jakasore vice chairman hoy kalai career president. Tarpisat KSYC president. Tarpisat Puyar GS Sarim Demo. Tarpisat KSYC Joel Tera. KSYC KSYC Samson Tawri. Yes. Member lapan je jola career GS harus nanti. Ami aji presiden call kurisu 15 tarikhe Heroni Sarite jitu dulu kata nama itu. Aru he Karbi Student Association or member of Heroni pora Dipulo ohar Heroni Sariali Duskiti Kari Hopole particular community was area of Victor Kora which a community or attack for Lakomon Police. It will be Dibro Makarnita Police, Gorigona issue. Aru Ami Dabi Korisu Duskiti Karibilako, Sinato Kori, Eres Kori, I know what the vehicle because Lobol Lake. Social media through the Ami Gomba, 17% have been arrested. We gave 17% arrest for a situation of that Tutorojane and Akiba Bohujan, Akiba, Jolis, Ponchas, and Akiba. Good day, Bofolo, Jorito, Jibila. Culprit Jorito I say Jorito Holu Bilapoke Horibelai I normally digital because Lobolaki Aru exemplary punishment Tibor Lage Amar. Idia Kargi Student Association Hidina that democratically the protest demonstration Koribo Purishu that Kajia Koribolo Joanna Silla Guri Ohar Potote Kajia Kora Kumorano Motlop Nasil into Hello, Ami, Pua Mote, Sobe, Bombua Mote, Guriate, like Roni Sariali Promon Police. Aru Yam Bori, it is Kisuman video viral was social media. It is a Bele Sesta Police, Kisuman Duskritika, to communal line of law, you are Sesta Police, that would be. Bilakoko identify kori, arrest kori belai, bihita beba bisar kori bola ke I know they should be brought to. Etia amar kotha hol BGR PGR or kotha. Gotike BGR to actually it is reserve granting reserve fully. Granting reserve is not meant for human settlement. That manu or Hotir Karane reservation Koran Nasi. Aru Etialoke Mojanat Amar knowledge of 2011 sonot Supreme Court of Etan or Nirdekonase, that is the direction of say, Gute Dekon or Hokolu Chief Secretary Loy Aru Union Territory Chief Secretary to Praton Borase, he to comply with Gutike Ami G Hokol organization 15 tarikhe tate demonstration ami moral support korisu ami etu eviction huatu sarkari mati eviction huatu ainor mote eviction huatu ami bisaru gotike আইন যেনেকে আছে সেইটো মতে হ'ব এটো আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কথাটো হ'ল ৰিজাৰ্ভ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ বিলাক ইজ নট মেন্ট ফৰ হিউম্যান সেটেলমেন্ট ইট শুড বি ৰিজাৰ্ভ ফৰ ডেভেলপমেন্ট অফ লাইভষ্টক যোনকি গৰু মহ ছাগলী এটো
ৰেচিঙৰ কাৰণে কৰা হৈছে গতিকে এইটো যিটো পাৰপাছত ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কৰা হৈছে সেইটো পাৰপাছটো মতে কাম কৰিবলৈ আমি ডিমাণ্ড কৰিছো এতিয়া আমি যিকেইটা সংগঠনে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে 15 তাৰিখৰ ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকলে তাত সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে সেই সকলো সংগঠনলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তাৰ পিছতে যিটো সংগঠন ASDC ইউথ ফ্ৰণ্ট আৰু কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনে সেইটো ইছ্যুটো ৰেজ কৰাৰ কাৰণে ডেমক্ৰেটিকেলি ৰেজ কৰিছে তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বাকী স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিবিলাক সংগঠন যিবিলাক মানুহ পুৰুষ মহিলা যিবিলাকে তাত সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছিল গোটেই ৰাতিপুৱা যোৱাকালি গোটেই দিনটো তেখেতসকললৈকে আমি ধন্যবাদ আগবঢ়াইছো কিন্তু আমাৰ এটা অনুৰোধ আমাৰ এটা আপিল আছে সংগঠনবিলাকৰ লগত এতিয়া দেখা মতে কোনে কি ডিচিশ্যন লৈছে তাৰ মাজতে সংগঠনবিলাকৰ মাজত এতিয়া কোঅৰ্ডিনেশ্যন হোৱা হৈছে গতিকে সেই কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো হ'ব লাগিব নহ'লে এই যিটো ইছ্যু যিটো মুভমেণ্ট বুলি কৈছোঁ আমি এইটো বেলেগ পথে গুচি যাব পাৰে গতিকে যিমান সংগঠন আছে কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন যিমান ফেকশ্যন আছে বাকীবিলাক যিমান আছে সংগঠনবিলাক তেখেতসকলৰ মাজত আলোচনা কৰি পেলাই এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি গঠন কৰাটো ভাল গতিকে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰ্যকলাপবিলাক যদি কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো বেলেগ পথে লৈ যোৱাৰ ভয়টো থাকি যায় এতিয়া যদি এনেধৰণৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি গঠন কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ জাকাছৰ লগত যিমানবিলাক সংগঠন আছে তেখেতসকল এই সংগঠনৰ লিডাৰশ্বিপবিলাকো তেখেতৰ লগত যেনেকৈ পাৰে তেনেধৰণে সহায় সহযোগিতাটো আগবঢ়াব পাৰিব গতিকে আমাৰ অনুৰোধটো হ'লে সেইটো তেখেতৰ যাতে এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি গঠন কৰে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি গঠন কৰি তাৰপিছত ভৱিষ্যতৰ যিবিলাক কাৰ্যপন্থা এই কাৰ্যক্ৰমটো লৈ যোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ প্লাছ এই lama bang kelasan loh Karbi Bella Krip for Arni আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা আছে নেকি বৰ্তমান বন্ধটো মই ইফালে খবৰ কৰিছো বন্ধটো কোনো সংগঠনে বন্ধটো কল কৰা নাই বুলি কৈছে গতিকে এইটো কেনেধৰণৰ হৈ গ'ল গতিকে এইটো যিবিলাক সংগঠন জড়িত ইফালে ইউথ ASDC ইউথ ফ্ৰণ্ট আৰু KSA তেখেতসকলেও ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া বুলি মই শুনিছো 11 বজাত যিটো প্ৰেছ মিট দিছে তাতে বন্ধ কল কৰা নাই বুলি কৈছে বাকী কোন সংগঠনে কেনেকৈ কল কৰিছে কিমান ঘণ্টা কল কৰিছে কোনেও নাজানে গতিকে যিবিলাক সংগঠন জড়িত হৈ আছে ইফালে KSA অল ফেকশ্যনছ কাৰ্বি ASDC ইউথ ফ্ৰণ্ট তেখেতসকলে ক্লেৰিফিকেশ্যনটো দিয়াটো ভাল যে বন্ধ ওপৰত তেখেতসকলৰ ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়াটো ভাল আৰু জৰুৰী এইটো কাৰণে যে এক্সামিনেশ্যন চলি আছে গতিকে এইটো এক্সামিনেশ্যন চলি আছে গতিকে বহুত ডিষ্টাৰ্ব অলৰেডি হৈছে বোধহয় মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ কোনোবাই কান্দি আছে আমি এক্সাম দিব লৈ যাব পৰা নাই গতিকে মই জনাত অলৰেডি ইউথ ফ্ৰণ্ট আৰু ASDC ইউথ ফ্ৰণ্ট আৰু KSA জেমছনে এইটো ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে তাৰপিছত কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন এইটো ইংলং ফৰ গ্ৰুপটো তেখেতসকলৰতো বন্ধৰ কোনো হেৰি নাই মই জনাত এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চিট ইন ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনহে কৰিছে গতিকে তাতো বন্ধৰ কথা আহিব নোৱাৰে বাকী কোনে কেনেকৈ কিমান ঘণ্টাত বন্ধ কৰিছে সেইটো আমি গম নাপাওঁ গতিকে মোৰ আপিলটো হৈছে যিসকলে এই বন্ধটো যিসকলে বুলি ক'বলৈ এতিয়া টান হৈছে বোধহয় বস্তুটো কিবা স্পণ্টেনিয়াছলি হৈছে মানুহবিলাকৰ যিটো চেণ্টিমেণ্টৰ কাৰণে হৈছে গতিকে আমি আপিল কৰিছোঁ এইটো সময়ত
নিজকে সকলোৱে তাৰমানে সংযত ৰাখি পেলাই বন্ধৰ ওপৰৰ কথাটো ক্লেৰিফিকেশ্যন ভালকৈ দি পেলাই সিচুৱেশ্যনটো নৰ্মেলাইজেশ্যনত অনাত সকলোৱে যোগদান কৰিব। Karbiban. Grade 4 ni nom ke damtang grade 4 ni Heronia lo Karbi Student Association abang kuat tu makan katengkeng tu abang ke nilitu ini Jakas la penke Jakas kan eklem la pet asong doa na tu kami abang ke soda pinrem lo la penke la bang so katengkeng along kacerap tu na bang kuat tu mabang pan pan eksi bang tek pemesi bang kuat mak itu pan tek pemesi alang itu pan soda pen arona teng kan saya pan ini demand lo la penke social media long ke long ateng ke long ateng ke la pusam lo bangkret proxy ke normal net at lo pulo kita bangkret proxy de dia la bangso lada ka tela da ke hiti ke mate la sida ke bangkret proxy de ji la se ke doana bangku pan ke tu wala itu nfc risi nfc la so teng ki alam itu pan arona teng kan sa episode lagi Karbi Student Association of ASDC Youth Front natum Heronia long program ke claim dam ke la ke democratically la pen peaceful demonstration of ansi ke dam la pen ke la da kalang litun kache chok kache dam di fo pan le ke dam kali la si la sona bang ko to pan di Heroni pen pu di pu kache bang ko towar ke beng ke thendun ki chokun la Heroni sariri la bang ke aron kali la bang ke la si ni to tu le thot lo la bang ke ni tum soda pen bin rem lo la pen la bang so long kat ke do la so asai ke claim kalbrik satu mapan ana bang ke normal prabjin pen nem nang ke nem tangan society athela ke DTP asam la sila da ke la bang ke proxy basically la tum do je la se kado ka we atum sida apan sida nem si la pen ke nel to choning ri ke la so akaya community atum ba that particular community la leadership level ke dua tum si tamya da terap dunangi abang pu pang taxi alang itu pan duri sari deng kodai nangi la pen VGR lama bang ke la pusom lo la ke judgment pet ke government atum si action bang ke claim nangi la pen demand lo la so demand ke pini pen apa demand kali la ke army dingo pen na demand la pen ke la so VGR sida tumi dikle ki bikop kali VGR pulo te grazing reserve long te kopiloma la ke chainong chailong kapang ring ala so tuma phansi la nong pi nong lu la so kapang ring tuma phansi la bang ke ka reserve la da ke munit ke doji ke thagi hemrit ke kimni sai ki ye panle la ke ka reserve kali la se kopia phansi ka reserve ma ke rai ma la bang so long le ala bang so sai pan ana bang si claim long chotai la se la da bang ke arona teng pe Arona Tengpen action ke antar government of Assam si kami la pen ke dak Karbi Anglong Autonomous Council la tum si kami Arona Tengpen ke claim ni ke dam ibang pan ke ni tu ke la ke demand lo hang lo pen la so teng claim ni bang si council authority do mata ju ade nelitum ka chini to na tenge 2011 ninkan Supreme Court ta la so ichi order do che la pengela state chief secretary ke doan union territory chief secretary ke doan ke mata la so order ki video la hai reserve grazing reserve maka PGR no la so ke kera je pan kera pen ala bangadim ke gram panchayat ta ho gram sabha ta ho bidulo hala tumari teng se hodai ngi pola no yi tumalong ke abedan ko la ke ili tumbang ke autonomous council ari teng sila ba ke hodai kasi ini tum la grade 4 ni pen tumi grade 4 arnian halada bang nang tengkeng dum dut pen Karbi Anglong arat asong tapupelo kedoan song kedoan arat sida men dak ta citu duna tumang kapan kabang tumbang pan asong atumpan ala bang hala hai asong keja abang tumpan ni tum churu lo akela dak amethang si tong se luang bong sita tirlo pirlo ang bong sita uki bu buang mo tamela dak lidun lo ledun si cerap dun lo cetu dun lo solidarity cepe klam dun lo so teng si tumi arnigan tim sida me hada asong la pen ke along pen
rada tum pinsoar lo tum si tami hatak belum si teto dun lo la kaya si ning isi la bangso ang tia ning ang tia cepek lang dun tega pot undet pot sialang li dun kato gabi panda juru lo penon ikang kami la so ting si kaci song ye bang pansi ni dun chuning lo putih eson ka chuning ri tuja bang ke lain lo karbiang long song don panjat semet de karbi student association atum pan pusi tami la pena kapre song atum tami la bangso alama putak ke klaim linja dia panabang ke kopilma alang itu ngomong angri yang don do tek nai hepe do tek dia pan ke kopilma si coordination committee asan alang itu ceseng dat sen di kali pulo san te non asan si umat tong kopia program tong ke deng no mela bang ke sini den pro non ta Asia organization ke sit in demonstration do bola Asia organization na tumbang koma group tumbang ne hapunat postering claim bom na Koma sono tuntong bond ke kolone kangkir kang hap ke dulu ne lauri alaman tanon ke dopolo rap tum manggu mangram la sono bang si dopolo lasi nelitum ka chuning rije bangke la organization doang song doang tum pane kela pen longri long para parman ka che song as song doang tum pansi tame alang li tumang bom la so isi coordination committee seng lo putan te labang so ka che song abang ya ahok peda direction akrong alat kecok akrong alat si pon eko dam eko pusin itu ninggete na pela so ting si alang litum tuna pela so na song yang si dulu pulong te nong la jaka salong ke doa na song si kami alang litum kita metang capacity ben kita me alang litum long cerap situ dulu pela so yang si litum kado kabe karbiang long ara kapreka song atum si kami yang si cerap situ dulu lo pulo tante kicun se dedi kiu ne dedi alam abang abe kasi nelitum kiyo si ke alang itong kan katulong bangke la so coordination committee ba alang itong party la pen ke party walang ta bang juita ita la so kopina song kado kabe la komanda song nitu masong bang asong wala song kache plak kache play kabe pin pen alang itong siat committee che sing tulo ke claim ke da mga budget ko pen ang risian gong si claim tam ke bang pante ko tulo sa Sir, thank you. Itelam. Non 1920 ani bangke Karbiang Autonomous Council lapen Karbiang long hampang song doan lapen political las party doan ang bom chingwa jipulo. Tante laso kachingwa ya positive result mate permanent solution long that mate alam plank ledat pulote nang letum hinpen kachisong kan ang deng ponji. Kanila so bangke nilitum si dami Autonomous Council Authority particular CM ke hai bande churu lo so immediate response alangli kedo alangli long ben ke long bangke si inquire ni ke party ke doan song ke doan asunten si chengwai polisi pulo ninge tedo na bangke la si ada ke si permanent hitlong la bang so lang putha ka pichun ka perai te ye bang apani si atowari te gi busi matalo yang saya kaprek alam kami yang saya ambil udah dan tapi kita non ini tu malong asong doan si kami halasan yang si kepalu kado lilo te alang litum si ta tunpon litum si ta tunpon tapi ke ningi te bang lain lo ada kisi permanent solution mo prang si kami mo awi si kami la so lama bang non ason puyok proti atau warna particular la PGR udah dia kaprek long live felang kecerai koma punta ka bangke si tirklong la so council sor sita me policy ke deng ke bang pan ke atwar konani longpo pusini litum bang da positive si mat adulun no ke ta silangan inquire ni kosom si chengwai chingsai Anda tahu lagi tu di korang sukisan dan mau kerja mati mau semua di cikola tu di kira tu lesli tu bangsa kafir tu kopanali tu di mati kafir kedai tu kopanali di Kangkir kang hap puke anli puke kosong non ke jasemet ke hala kacesong bega song atu ban ke puke ni tungi ngir long li puke mati itu kangkir papi puke pen clarification cipi lo kon alang li tu nili ke chini tu na tenge la youth front atu ASC youth front la pen KSC sem Jameson atam si tami alang li tu press mi tu thengona pe clarification cipi na li tu chini po la pen atapre ka song atame atum sita call lasona bon ke call long lipu pada waktu ku keronia la jaka abang ku dengan call lo lang litum pulo kosan lo kangton lo mapu kangton mana dak ingkir kelak lanjut son sinang thak le kasi kangkir boleh ko pilo karbiang lo mangkang mapu kali wa lason alam si itu lasin non bang ke rat confused lo
confuse lo dake manghu lo kangkir lo ma kangpu lo ma chini ne delo bas pi ne da cheleng le delo bas pi ne cheleng le delo pulong te son bangke kopilo ma puji non ke exam da dobo exam ki pi ke dam ke wang ki chung da dobo lo mi da social media lo ne si thek long lo nu nar lo so abang e ka chiru exam pi du long le delo bon aro ko la si la so bang non la bang so por hu da bang ke kalau kaci song, wega song atung jong si kangkir kang habang kol ke bute pomada tum si kangkir kang hama alangi tum si dame la so lambang ke cepek lang dak si la pen ke non nili tu macam ning ri bang ke la non apor bang exam do ko ko bang ke alang li tum la so kangkir jong si do ko la pen ke pa do ko pulon ke la so ke pa bang ke Ukulama puji cubidro dari bangsi imeji pusi neli tu bangke cuni kali pulo te dapat si karena hoka bangke hedungi lapor karena hoka hedungan tu bangke lingkan si ke lost te po somara tu lapus lang lapen lam cot takaliya la school level lo kita me lalu bangke tu me jam ke abhi mene kita ke SSLC pen hala popular 12 in class atau mungkin non exam dulu mati gila selesai exam mungkin siksa dunia dari jibang fansi ini itu mungkin curi.